Hujan makin lebat, dah banjir. Jangan lupa baca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Weh ustaz, doa dia macam mana tu ustaz? Okey, sebelum tu saya merayu sangat-sangat, tolonglah tekan butang share, butang repost, copy link masuk dalam grup. Sebarkan video ni sebanyak yang mungkin, sebab kita tak tahu ada orang yang tengah tengok video ni sekarang, doa dia doa makbul. Kita tak tahu Allah angkat doa dia, Allah makbul doa dia, Allah selamatkan bumi Malaysia ni daripada banjir yang teruk, daripada bala bencana. Kita tak tahu. Tolonglah tekan butang share, butang repost, dan jangan lupa bacalah doa ni sama-sama tau. Okey nah? Jom kita baca doa ni sama-sama. Tak apa, saya tahu ada orang yang first time dengar doa ni. Tak apa, ikut pelan-pelan nah. Time saya berhenti tu, time tu ikut nah. Okey, tengok skrin sekarang. Okey, ikut sama-sama nah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal dhirabi wal awdiyati wa manabitis syajari. Amin ya rabbal alamin.